Karbi Anglong Autonomous Council pen 6 schedules of the constitutions la pen autonomy of autonomous councils of puthak krung sayamai kapatuji puthak hampang song atum birta mai kepha. Karbi Anglong District Deputy Commissioner pen birta mai kepha. Phaikuni Kriketom Krepli Inquirasi Inquira Troxy Arni an Waterly Salong Men Kachithabarni Kapati. 6 schedule la pen autonomy of autonomous council of puthak krung sayamai kapatuji. Kardom Karbi Prime Tamanong penilitari sarnong klaranse non birtang ton pen RG tha. Karbi Anglong Autonomous Council pen non angkeleji phaikuni ni phaikrepli arni 6 schedules of the constitutions of India autonomy to autonomous council its head fee in the perspective of India pu akrung ching sayame ki biponji aphan arni hot ponlo. Ponta Karbi Anglong arlo political party along klembang pu ex minister Holiram Terang APHL Maipu JI Qatar ASDC Dun Maipu Jonah Singh Terang Hampang Song Pen Jakas Maipu Korsing Teron CCU Dun Maipu Robindro Rongpi HCL Maipu Sai Rongpi 24 plus Chief Convener Roton Terang 24 plus Lamchai Sarpo Litson Rongpar KSA Maipu Jameson Timung KSA Maipu Samson Terong Atumpen Lasso Akrungching Sayame along Dun Thekte Lapen Dunde Alang Lituma Hin Pen Aning Arlo Alam Karbi Anglong Arapan Kapachini Alam Arju Iksina এমওএছৰ যিবিলাক মানে জঘন্যকৰণ ক্লজ আছে আৰু এইটো প্ৰতিবাদ কৰি গৈ আছোঁ এই প্ৰতিবাদৰ সময়ত প্ৰথমতে কৈছে কি আমাৰ কিতাপক এৰেষ্ট কৰিলে এতিয়াও কিছুমান ৱাৰেণ্ট এইবিলাক চলি আছে 144 দিছে তথাপিও কিন্তু আমি আৰু প্ৰটেষ্ট চলি গৈ আছে একেসকলে শাসক গোষ্ঠীয়ে ভাবিছে যে এওঁলোকক এনেকৈ ঠাণ্ডা কৰিব পৰা যাব এওঁলোকক এনেকুৱা এটা হেৰি সোমাই দিব লাগিব যে একদম চিফ জাষ্টিছ যিবিলাক আনি পেলাই এওঁলোকক মানে সোমাই দিব লাগিব মিটিঙত আনি পেলাই এওঁলোকক এইটো কৰাই পেলাই ক'ব লাগিব এইবিলাকো মান্তি হৈ গ'ল আমাৰ গোটেইকেইটাৰ নাম আছে কালি পঢ়ি কৈ দিব মিডিয়াত কৈ দিব যে এওঁলোকো এতিয়া ৰাজি হৈ গ'ল মানে ৰাইজক এটা ভুৱা এটা হেৰি দিব Chief Justice আহিব বুলি কৈছে যদি Chief Justice of Guwahati High Court যদি আহে সেইটো আমাৰ আপত্তি নাই হৈছে Chief Justice কমান্ডিং Chief Justice আহিছে আৰু এইটো মোহাম্মদ হিদায়তুল্লাহে কৈছিলে যে 6 schedule is constitution within constitution সেমিনাৰত কৈছিল সেইটো ভাল সেমিনাৰ কৰি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত সেমিনাৰ কৰি এতিয়া তেওঁলোকৰ ইন্টেনশনটো হয় সেমিনাৰ কৰিব আৰু তাতে সেই কিতাপত আকৌ লগাই দিব সেমিনাৰ এইটো 6 schedule to constitution নহয় এইটো ট্ৰাইবেল সকলৰ প্ৰটেকচনৰ কাৰণে নহয় বুলি আকৌ তাতে সোমাই দিব এইটো তাৰ তেওঁলোকৰ ইন্টেনশন এই কাৰণে সেইটো আমি এগ্ৰি কৰিব নোৱাৰিম Kacing baik yang beri press beli pada tangan langsung laso kacit tonglun dia dia bangke lain no laso seminar binom kali lagi party pene government program pen laso kemang dam ke la MOS 2021 long aja ka close dua lah bangso close ka kham ke do na tumapan lagi keber tip je pansi lagi claim la pen ke halada ke pha nilison lapen ke Holiram Terang ke hai jai Qatar dengan ke pha pon halada kalang litu mapor ki ke ko minit na sila minit nar ke bang posi hala punang kan ni ga ghonta ni ya lasu dai panang pi bang ke minit nar ke pela so minit nar ke ke long le ne ji ne lasi la bang ke halada ke dun pen alang tum kanin je alam ar dun trong pen an par ke thang da ke li tu mal lama bang ada ke thang lasi la bang so a seminar long bang ne li tu dunde lan parta kopino la so seminar long ke arling tedung atum tektel interfansi ke hang lo ke halo ahok lo sita labang so MOS long just met pet ke close 2.3 ateng jong si pichun de fulo tang te la so ke poji ke li tum da Karbi Anglong ke do inglong akhe tum da ke ronjon gogoi le ke poji kali di Vijay Hansaria le ke poji kali la pen ke kopino doni gopal mohon pe tum le ke poji kali kasi jong si seminar binong la so ke me ke chok 6 schedule ke me ke chok ap kayong si claim te mi bilong te phape me no la pen ke la 6 schedule ka chini binong atuma pan panoi la pen ke la dak si tame
local atum phansi tami phanu halada chingbai angton chingbai ni hala so bangai tok tan nona bangke la so program along ke theklonga tenge invitation allo along ke theklonga tenge bangai piloma hala tum first session along ta bangai thong tum lam ning je po jutkop ladak ke ko piloma karju dunji kaje than ni thanga sko babe lapen ke api second session along ta noni gopal mohan to bang bila घंटा इसी निंगे पो अनपर के गोपिलमा ला बांक्रे प्लिया तुमफान 8 मिनट पर बिफोर निंगे पो बुलते लाके लासो सेमिनार के नहकटा ले लो लापेन लासो सेमिनार के मांगदाम बांगा काम बांग चोक पो हाला बांके ला क्लॉज 2.3 jasemet labangso ka kham ki asonga long piniar nianda ka kham ha nangke cheng ani ban piniar na kham ke bo la so ka kham kia bang ke berti di ke dong ke dia fansi lage ke kele la si la bang ke nelitum dunde pini 14er ni non ke bang jilang krip here ni phomkurni gaba doji labangso seminar on 6 du labangso Karbenglong Autonomous Council ben kapin chong ben gaba doji bohala bang ke nelitum jung mer ke lage 6 du seminar kali labang ke nilitum ke BJP party tuma meeting ko selum ke hokang tung laben labang so seminar man ke nilit ma hin binge boycott lo join ni ladak tum karbi ben ladak party song jibu pe pin tum chingrum pet ben hala tum ni benang atum nglitum labang so seminar man ke nilit ma hin binge boycott lo laben jasemet pet labang so seminar long ke bang ke ala ladak do tum chief justice la former chief justice do ladak Ranjan Gogoi tum do ladak laben Devojit Soikia ke alang linut state government advocate laben do Ranjan Gogoi alang linon bang alang li ke damtang ningkan ke damtang alang li former Chief Justice omari India long sita me nona bangke alang li BJP long se alang li nut MP dang lo lasi jatsemet peda bangke nona bangke alang li tum seminar rang bi lo hala so seminar rang bi long ke ni tong nek the lapen jatsemet ped labang so seminar long ke komane tum dak nili tum nang hang padu mane hang sada ke lam karju bangse ki dunang chot labe hab dang nang than aphan sigi bang chot pulo dang pe jatsemet ped nili tum kupima kisung nili tum kupima da Karbenglong ora tum kupima kisung ke dak me phang mudi pe nampar kan kapre badu da chini ne dak Delhi bena bang Guwahati mela bang da badu da la chini lapen jatsemet ped tim Karbenglong tum nili jatsemet ki puang tung mangke seminar biji pulutang te biposi pinier ni non MOS labang jasemet pet laso MOS nang cesanger biposi labang so seminar bidong lo ningkan pikep proxy cap plengder pedang seminar biji de bimelotan non por kol bina poke si jasemet pet tim Karbenglong tu mangke labang so non kedam tang close close muka penangan ka protest untuk dulu tema labang so MOS 2021 hala bang so MOS afan ke ber iji lapen rat aman kapa mang buji BDC dat semet pet labang so seminar mate BJP party meeting kusul ke hok di labang ke ki moto lasi labang so seminar ban ke nilit mahin bin ke boycott lo nilit me kroy tek the lapen badu da Karbenglong rat katdo ke doan mandal bang so seminar nga katdo ke ceto dun det ban sin dum tuni lo jong si ceto dun det puladang de badu le ceto dun la ke komane khei ka ching khon pele ka ceto dun gali labang ke bang BJP party fana jak kongat kapat ki dunia masi hala so chatai long ki dun chot lasi jasemet pet nilitumen mer ruithule chot laso seminar ki ban ke la ke nilitumen ke boycott Karbenglong Elections District ke parlo Chris Cap Dipu lapen Krenar Cap Hawar ke hat LLC ke parlo polling stations along tin along voter list along akimia bang phu bang phiamen ke thapji aphan phaikuni kregathom krepli inquiry lapen inquiry troxiani cherok togamai paduji laso alam the kapacita kaphan pini difu deputy commissioner sa hemalong isi birta amai padupon Election Commission of India pen kaping khada teng Karbenglong Election District ke parlo Chris Cap Dipu lapen Krenar Cap Hawar ke hat LAC ke parlo polling station along tin along phaikuni kregathom krepli inquiry lapen inquiry troxiani voter list along men kave bang phu bang phi ningkan Krenar Cap arta ke chok lapen voter list along men kur ke do adim rong amen ke chok che he hui pachok lim pen puthot voter list along men ke chithap thuji aphan polling station along tin along PLO atuma phan arpu pek konsi sai mu tengponchi ke hot tangar ni voter list along men ke chithap dun hurji aphan pirta mai anghong pen Karbenglong district deputy commissioner lapen district election officer atum Karbenglong ara aphan than pachini claims and objection by 30th November. But publication after disposal of claims and objection, it will be, the final publication will be on 5th January 2022. But during this period, for filing of claims and objections and enrollment, from 1st November to 30th November, Election Commission of India has directed that we should conduct special campaigns on 4 days, that is 13, 14 November and 21st and 27 November. So that jiman kini potential elector ase jebla 18 বছৰ হোৱা আৰু কেইজনমান 18 বছৰ
কে বেছি হ'লেও যিবিলাক এতিয়ালৈকে এনৰোল হোৱা নাই তেওঁলোকে so that they can enroll and no eligible voter is left out from the constituency or from the district. That is the basic aim of this enrollment. Everyone, no voter should be left out, left behind. So আমি স্পেশাল ক্যাম্পেইন করিম 13 তারিখ 14 তারিখ নভেম্বর and 21st and 27th. কি করিম ইলেকশন কমিশন পৰা some guidelines have been given. আমি সেই দিনতে 13 14 আৰু 21 আৰু 27 তে all the BLOs, that is the booth level officers which we have for each polling station, they will be present at the polling station with the hard copies of the electoral roll plus form number 6, 6A, 7, 8, 8A. So that যিকোনো মানুহ তাত আহিলে এনৰোল কৰিব লাগিলে তেওঁ তাত এপ্লাই কৰিব লাগি পাৰিব or online, because the booth level officer will also have the voter helpline apps with him. So hard copy available hobo aru online apps tekhete smartphone ote available hobo, so that they can enroll, they can apply, or jodi kunba delete koribe lagle that also they can do. Kunba eta homosti pra eta homosti ahile phone number 6 to hobo a hole to NRI kana non resident Indian, those who stay outside India, but I think those cases will be negligible in our district. Then we have 7 for deletion. I think the details will be given by the election officer. So heikini korim on the 13 and 14 the BLOs will be there at the polling station. So apnalok through the moi hetu appeal kori asu, all the potential eligible electors, they can avail of this opportunity, this facility at the polling station level. Then we'll be doing non ke bangji phaikuni ni phaikre priar ni dipu arboretum along Karbi Anglong Autonomous Council arta ningkan proxy cap ke chokalong Karbi Anglong Autonomous Council atum pen 6 schedule la pen autonomy of Autonomous Council la puta krungsaya mai patuponji labang soja megalong constitution la puta ke thek pamemia bang phuatum nang chitong dunji Karbi Anglong Autonomous Council pen kachu phapon atum lake abarim Chief Justice Ranjan Gogoi, Guwahati High Court Justice Swamitra Saikia, Advocate General Devajit Saikia, Supreme Court along Senior Advocate Vijay Hanseria, Government of Assam Education Advisor Dr. Nal Gopal Mahanta Tum Chitonggunji. Lason Thotsi Karbi Anglong pen IAS retired John Intikathar, Karbi Anglong pen MLA Ketuan, MP Barim, MLA Barim lapen break jam ke thekere bang photum Chitonggunjing TG. Union Education Minister pen kapacita katengsi kacharli ang deng ke thompho narkap la pen cap kacharli aklim somaratuma phan National Achievement Survey surini rank kwarasia satlang ke pato nijang Karbi Anglong la pen Meghalaya hoi langhem phiarong long ke do Prekjam School, Holy Trinity School pen bang plikap ra narkap Jesong English High School pen bang inkorapli la pen Samson Ingti LP School pen bang trainer cap katu kave pangrumpet bang proxy cap kacharli aklim sumaratum methang school a hemalong National Achievement Survey surini rank kwarasia satlang tokdun ringti labang so satlang ke tokpon ada por 5 kebra chitim pen pangchengsi anarlo por 5 krihini ra chitim khonta hini anapon satlang papitok ponsi mesen pen pachun pon kedamtang Union Education Minister pen pangdak pona teng pulote labang so NAS satlang ke katu kabi Indian akang pi state sarkar la pen sarkar pi pen high school la pen private school along anta labang so satlang pepedo ponji labang so asatlang Indian akang pi thongkebra trok state la pen Union Territories along district Pharot troksira thongkebra ke thomalong pen katu kabe 1.23 lakhs school aphan lak thongkebra narkep kacharli somara tuma phan kanong pon kedamtang thang ni phai phor ni ningkan surhini rakre troka ningkan Karbi Anglong Autonomous Council lapen Oil India Limited angbong kaching ba ateng non prabjin pen thansri anampi Karbi Anglong along jangthu akor ingpusi jangthu phurpo Oil India Limited pen Karbi Anglong Autonomous Council angbong phaikunia chiklo angbong MOU chetokpo lasonsi MOU chetok tetlote jangthu ki phurji aphan pangcheng phitpo
Pharo ke thomra sirkep kep truck square kilometer atak ke the ang bongsi jangthu phurpo lake Dhonsuri Reserve Forest along le atang an ke Oil India Limited atum cheraisi jangthu phurponpo lapen ningkani sialong Karbi Anglong Thomas Council atum kuti pho ana revenue longthunji non malam so por phan berta mongton pasina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Nali tum azo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangte non pen ke ma thanang nilo. Alon medical store. Ke chengsi Karbiang bong pen kang pucheng pharmacy. Labang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo. Lapen ajada dowai le nang ji sita ladak longpon ekji. Lapen kilong lia dowai nang ji pulo te order pikang lote prapjin pen longpon ekji. Lasik Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along Nali Tumta Humri Ignon. An sose kachini jia phan la abel ki pia number along Humri Iktame. Dihinamo pit puthot bertalong bangthulo Rongkhang constituency ke parlo upper lutumari along Karlitang portfolio bania amen pen football kapathu angdun kiti kapathu along baithalang so FC lapen lutumari FC ang bong kapathu pona birta kating sa samlong birta pale Bangso football kapathu angdun kiti along UKSA akonjun bang cleared up terang dili jetong dun la bangso angdun kiti kapathu pona along baithalang so FC lapen lutumari FC ang bongsi pathulo bonta baithalang so FC atum ke thek muchorajok goal thompen lutumari FC atum aphan parem ponderlo baithalang so FC atum aphan ke haya trophy cleared up terang diliari dengpian si pibajir ponlo Pinia berta ke lapan si kang tonik lo dome thak me kurbang thu